Ia, fifia lava le nganga tu whatalofa tu Samoa le atu pele. Ia nei vaenga o le afiafi, malo le sunko maua, ia tautonu, ia o lo manuia uma fufuanga o le leitu na le fiafi. Amen. Ia o le viinga ma le whaafitai le atua, ilo na lofa ma la nganga le lei. Wa tātu toi au lia mai le leitu na le fiafi. Vai o mtou e sila mai, ia ma whaasoa atu fōi, ma le au auna por sunga por te ta. Ia i le toi so onga o le tātou por kalame. I le pātlo o koro nei por vanga no tolu lei. I le so onga lava lea o le tātou por kalame i le o le tara lei o le malo i taimi MULIMULI. Amene, ia ai le suafa man malo ma le suafa whapelipele. Le tātou li ma le tātou whaola i suki wiso i a whatalo whatuai. Ia te o e Samoa, le atu pele, e le whaangaruina i a tamā, matina, mātutua. Pai o ainga, le ngata koe leo whanau o tupulanga talavou, uso mo tupawhine, wō mai masani. E le whaangaruina foi i a au na tofi, a le atua i so o se whata pai taulanga. Sunga i whawhingainga mo lātou whatua. Sunga i awa o te ahono mo lātou whatua. Ia i le suafa man malo, le suafa whaperepelo i suki wiso, ia ma te whatalo whatuai, ma sunga te tai, te o tau. Pai o le whatua ti mai lau telefoni, po tai maua marelei lai, ia i le suafa i suki wiso, whatalo whatuai, ia te o tau. Ia iaila ngango le tua, whatasi ma te tātou programi, pena whai o le manuia sau whaanongolongo, ma sau whaafonga, le ngata po i lea sau sila mai, i le programi i le nei tūlao le fiafia tautonu, le aile amataina le tātou programi, pele i whaasoina foi. Ia mua lava o na tātou bula aua le tātou tamao siri o langi, o le tātou tupu siri. Ia whapena whai o na whaatasi mai, ia te tātou, o le ausa nia se talo ia o na lafu atu ko la ia i le sunga te tai ia so na ia fo i whatalo fa ia ma matatu o le mako karame i le nea fiafi tātou talo e tua o e ongu le viinga o malava le se tasi o matou e ono mea i lau viinga o na o i le tua o i le tama awa o i le tua na whai le langi ma le rano langi ma mea lava i le tutonu ne la o ita mai pa ia mai lau wale amutanga se i o ngā taanga o le ngā. Wā me tutupu le ne o langa o inga le tau tama. Mātou te le tu e la lolo vi inga mātou te whaakale. Inga oi lau vi inga wā siri o me o ngā tama. Mātou te whawhatai ta mai lo lofa mo lo wānga le lei. Leo leonga ma lau puipuinga o toi tau tai mai se mātou wola le nei tūnara fiafi. E ui lawa na wa aia le tau tama. A ue whawano ina lawa nei taimu, ue whaia lawa nei mawhanga i whapena ana wala tuai lau upu. E ngata lea mo ni whaanongolongo na tunu, ia o se tasi foi, o mana o mia le mana malama o lawa whenata. Ta mā mātou te wala awina oi, whaatasi mai a te mātou, ia matainga na mātou programi. A wai whaia fuare nei programi, beri a wai mai lau ngā pa ia, ia mātou ke sosoani sili, whamana tuma. Tau, ia uma mātou te whaasoa ele nei tūna re whiani. I le se vi inga mo i māua mo i mātou, a le vi inga fo i a te oiro mātou tuma. Tau ina whamanuia, i se anganga o whapenana, mai mua mai, ma sirisira mai, whaafonga mai nei tūna re whiani. Ia pa ula upu i tono lātou loto, ma fia e au auna i ati a tama. Au ia mai tene po karami na mataina se o na whai unga, ona o i suri ngā tori i mara mātou whawa. Amen. Mene, ia whaira nā katua te mai lau telefoni, po neo whatai mafuta mai lunga tātou lai, ia hatalo whātu ia te oi sofa man malo, na sofa prepero i se ke viso, hatalo whātu po i le sunga le whawhengainga, pe mole tuale ngā whawhatai sunga whawhengainga ia pasta mai, pe na fwoi ona whawhoina mai le tātou por karame i le nei fiafi. Neo taltono le avanoa nei la watu le sunga i le tai. Ia po ia whatalo wha ia le ngata lea. Ona mataria tola i o le māpo karami. Fiafi. Ia. Whatalo whatu le sunga e tai o pelo le fiafi. Whatalo whatu Samoa. Le atu pele ia taltono lava whaia le tuare ni lau lau le lei. Ia o tātu toi whailua i fo. Mai lava yaso. Ia se i o mai fo i le ni fo i wa yaso.
tonu lava ia o lo tātou iai I whaamnianga o timunga mai lo tātou tua ia I ia le te rori te lo nisi atu no uro tau fia mau se vai ia o New Zealand nei ma au kilangi ia o lo whapena na tātou tawhawhau ai ma whase I lungo le vai li mai kau ia ui anga whaaleanga ina fo I te lo nisi o mea tō tino ia e whaftai lea tua o whapena o nā te ina ma pui pui pēlo tō soifua e ala fo I tātou whātua tua ma le tala lewa I taimi ma talo whātua o nā lea tua ia ma tale sia fia o mwhaina ma futa mai ana te fo I lea o ma mai masani e tātou pokarami e peo na iai I astof teitasi ia ole ma whakaro whanau o masauni ia ma teitai fo I lea fiafi ia e nā o toi whape atu ia se fua manuia lei o tātou maua nei taimi lei ia e tātou te whaawawa I pea o le tala lei o le MALO I taimi mulimuli leo tātou iai le end time prophecy prophecy ua kaku iai le kaimi o perfectanga o taimi mulimuli aso nei ngata ai le na fetalai mai ai Yesu I le lua fetausanga ua talu o ngā koe perfecta mai fo inisi o una le tule Old Testament o uma le whataunu uina nisi o perfectanga Aolo whapena o na tātou iai le taimi le nei o isi o perfectanga ia ma perfectanga o tuspa ia le atua o lea te kako ke le o kia o le lunga ia pena o kako ia tusi le nei o lo whaasolo mai pia ia awane I alo I lo tātou vai wha mai nei upo o le tātou whamalosi pe o le iei ni lava I aso a I ao I la tātou tala ina atu fo I le nei tala le lei o le MALO le atua I atu lau lau uma o na o mai ai lea o le ngata anga o le la solo no winga e le kai o ngo mai te fu o na o atu tala le o le MALO I tele o le langi o ngana ia malanu ele ngata fo le o ngale fo inisi tanga tolo fa pena o na o lo I le fana mai I taimi lumanai o le befo na le ao no tatou wa o no tatou no fua I le tala ina pe o le tala le o le MALO le atua awa pe o le tatou no fa mai Yesu e le loa e se tasi e o ia ngelu o ia te ia a le fina ngalo lon tamba te le lani so ti pei le mele o fa mai e ke o fua o Yesu o yo le atua na te loa mea uma fa mai e le loa fo ia la e moni am sa o fa maoni e tala Yesu ono o le sta Yesu lon tamba o nga ele fa yantu lon tamba ia Yesu Alulo? Ya. Winga na tala Yesu. Na tena I lole taimi ia, fetalai mai ai lon tama ia te ia. Ia aluloa sane, whaapoto lau whanau o le lalolangi. Ia ma whailu whaamsino longa, e hami o tonu le lalolangi. Te taimi, ele I hape. Ia moni ama Yesu. Iwe ana ia te ia, ele I loa ia waya. Ele I fetalai lona tama ia te ia. E fio mai ia, pe maliu mai le lalolangi le nei. Mori taimi mulimuli. Le fo la tele tanto o lo tau visili fo ai la ni kaimi wo le o va ai me o tupu wa tele o taua o misa o fa le ko fa mai e pe o fe mai le tusi le o tanto savalia le atata o le tinga la wa sauni fa na mai po le fa tu se mai tango tinga the early birth pain of a mother's leo kako iai ni vai kaimi ua leo koe kukusa na po sa kako iai sa pe sa okay me uma le kako va ai pe sa mamao ai le kai o kako rol me ka ola end time leo kako o mai o kako I loa mo tato lo tupu o ke lo ngai me se lo ngai matua fa le nganga le ngaka o ma fa ko ao ngai loa le o me ni ma le tele o me ni tu nesi lo fa tala pe fa pe ia e paua le ai e mulimuli ta ia tātou ona o le tusi whaavae lea o mea umalawa o le fionga le atua o le upo le tupu o le MALO lea kako ke mulimuli ta ia so le ai lasi whailoto paua le mea o le kako ua o le tātou whaatua tua tātou stai ma tātou mulimuli whaia pea le upu o le tala le lei o le MALO ia nārawa iaso pe o le tātou ia whamaya a o le atu mau se yo pe folinga mai alo tala noa I lumanai le taimi o le ao mai ai po puanga tele
tele nisi o la whapena, o la whamamuru, a whemaita la Yesu, la whetalainga, ia tu mau se ia o le ngata anga, o le tu mau, e wha o la ina le. Me whala lea, o lo tatu, iai le vai temi me ta upu, tatala ina o le malo, i o le tala le malo i te MULIMULI, i o lo tatu whanga solo pe upu, whila ne fiafi, ne vea fia, lo mai e malana o le ne, i o lo iai tatu, tusi whai tau ni na whai pisu lima, lua fu lua, matalo tu vai foi le fiafi, o nei upu, e le o fou lau whaafonga, nisi la tau ia ua, sani e fo i nei lava, passage po nei verses i whaitawina, malaunga ina pēr au onga le atua. Ai, o le toi whamanatu al pokalami mo tātou. Langi e kei muka kuwa pēr, ai, e whaavavau wale lau langi ne, ioi, e whaavavau pe ako e whio mai e su i lofu tupu, maruruma. Le si mea whamanatu ne fiafi ne ngalo tu ia ma o Samoa. Whai mai kilo i Jerusalema, lau a maka onga, koe fausia le temple o na tonu. Ioi, le anga o le pero feta mai ele fiong pa ia le tua fai tau le skianu, tu fai tau le tangienu, ma isi o le fiong pa ia le tua fai mai ele kai mi koe fatuina ai. So, e o voi la le fea ngai ngani tu se wharinga a, o lo kaku visiringi si, pe koe fau se malu na tolu pele ai. Wa la fio mai le tupu, lunga le baunga o live, ma fio mai e ruru, uma lava pea, whaatau teia mea uma lau langi nei, le hafe tau sanga le mene num. In fact, yois e koe fai. Koe fai. Nisi foi la tala loanga, ma nisi manatu tangata. Pele o iai e pe o se blessing e la le tempo lea. Pe o se curse o le atupu mai le tempo lea. Well, le aila mo fina ngalo ia o to fortangata mo le manatu. Susui, pero le ne fiafi. Fa mai le tala, ftalinga Yesu, ile o te quote mai Yesu fa mea, o le fai tau tu se tanieru na iwa, fa mea, ila mau fau ia. Be understanding about those words. Le la kakulonga o ile foi tato tu se tanielu kakuloi. Ile fa nga solo mai o pokalame le atua se yo o malikaimi. Nga fa nga wa Yesu ma papatisoina Yesu. Ma fa mutaina ai me ka o sacrifice. Ono le maliu Yesu Kristo. E leo yu mai la upo perfitanga. O tala leo le malo te MULIMULI. E vula le maki fia mana oni mate tartala inatu pe tasi pe lua se la opu mai lava le tosi lea ia e toe fa manatu ma toe fa pula ai ta ua ia mo ko ti mata foi ta ua ke le yo ka ngal venga fai no au ngi ka mali ia o ma ne ia ni loku ke loku o sweet time uma e ai o le kaimi ka o ka ko step out from the boat e ka o ia se ia ta fai tala leo le malo le li. You know? O ai no ku mai le tua ka fa o. Ka o. Paso le malo le tua. Le ana mai e sur fa ipu mo mua nga. Pe i loa foi o tou le mea e inosia e fa ta funa ina. Na fai mai ai perfetto tanielu wa tu le mea pa ia. Ina ma fa ia. O le po e fai tau iai. Ai kilo iai le tusi lea ma le fai upu lea. E kaimi, il fai tau kalonga mai ka ngielu. Fa pe ngā o ngā whaka ma ia le malumalu. E o fo ila le malumalu pe o e se le fia sa fai iai sacrifice pa ia le tua e lona malo. Ma ona tangata. E le kaimi nga whaatafuna ai ai la tau e nga fia waku kongu ia la tua. Fia pulea, ma la tau fia sua il mamalu le tua i. E pia no vai antu Samoa. E leo umai i al perfetanga o tala leo maru le tua te MULIMULI. Danga o leo kwa iaku a koe vai ngei leo koe whaile tempo. Leo ko iai le malu la wa amaka nga fau ifo. Ki kilo iai le Dome of the Rock ngau kene iloa. Tala e nga suea ia ngi vai kaimi mana vai taimi e ia le kakalo fio maia se angelu ia pe fatu puia le ato se mafui e se malepe ai le Dome of the Rock le ke vai so ia i lunga TV ia e se fausia le malu le atua ia pe fausia fo il malu le atua ia e au ka fai fo la vol meoro ia le Dome of the Rock o me vo le kakalo ina ia fai a pelo ni fina ngalo
Me lo ngai malo umala voice. Lo fasina tau de malo mo Israel. Asia. Nga lea o ka kouro. Ole a mo ia ole a fio mai kupu a miotun. Nga ke pu lea me uma na langi ni. Me foi la lea ka kupu vai me ka tu chilo. Ai. Even ye me ole ye me o malo ka mingi wo demand. Be foi le wa be aware. Kini ko so o ka alo ye. Ai ke ma fa ye. Leo a fio mai tu po me o tonu. O ka ku la ngona fo lea. Whatever you do, o le ala o mea ngai fai po ngai fo ke sa ungi fai. Fai ma lea, mali Mataio i lea tua. Wa vai o ele mele ko kilo. Wa maka o nga pe pu le malo le ya ka ka o tangata. Eu ele meu, o fa sa mai o ele meu, o fa sa. Ai ele anga ele si tu, ai le si ku. O le tu le Leanga ka be aware. Le yai le mere o le atu pu le taimi MULIMULI. Ia, au sunga te lefia. Ke le angi si mea ai pe anwa ko nga si fa pe lima ngai fai upule. Ma ki fia share ko fa. O lo ia tu spa ia to o lo mota mo lo fale. Ia e fai ka le pe amo so kai. Ai mo le taimi ni ro ma fa so aku ia. Ia ka ko o fa kasi ma ua. Me so so mai le nga pa ia. Ina ia fa la tele ina pe le tala le o le malo le tu. Leu ka ko e kai MULIMULI. E sunga da. Tai te mera no ma paso ya amen. Mo le lava a pe na yelo tus pa ye na no topolo ko le mana yelo to me suelo tus. Ma si le fo ya ma mano tu na tu ko. Tu sai tu sonne tu ko ma paso i le tu la. Ma to mo fie au ti lo i pe si ta pe penanga. Ia. Pe si ta pe penanga le a sound uni ai. Mo le fio mai o le tari. Man, the coming of the Son of Man is like a preparation for what's going to happen first on me mo to. Yes. It down to. It down malepe. Amana o to fa fo. Yes. Down malepe. Ele fa pe amana fa fo, so to fa fo to me malepe. Ni ta ko solo ilalo. Ai ele se mea se kala mangaia. E whainga kai ki re uisi me whainga whi. Kai mingi ngō mea whainga kai ki u iai. Ngā o ki ngā mapupu ngai ki u iai. Amen. Amen. Wai wha mai ngā ka uma ngā i re tu i te ia. Mai o rungan mau. O whakakare rungan whare. E re koe sau lalo. E re koe sau lalo e su e kuse mea se konga whande. O kaka whai le whafo rungan malai. Ele koe ar koe su mai sisi me le sisi me koe alwa you have no time. The time is gone. Man. O kana le ka ua mai fo ngai whawhinga i to te lo ma whailele o ka se fo i power le message pas le sa mai na i le whaipua sumriwa mai o ta lofa fo i whawhinga to mai whailele i ona po yaso ia pe a o mai e ta lofa i mo nei whailele nei ti nao lai te o la to whanau ona taimi le pe wata mo e tangata ia na mai ala wawo ele to pole asisi mea yes ua pole a tangata ia te ia o le to pole ran whanau mena usu e solo se me su fa i ona fa ta funa i le saungi atu lea i lo wolanga i le toi a fiu whalua mai o le tari o tangata pe on fa to iso tusi manai ta toi ta bata smela e fa ipuna luspo ai o to te tano ina ne o to so sola i le tau mali por sapati awa o yona po e o mai ai le popo matele e le aiso na tusa talu le amatanga le lolangi yo o lava i ona po nei e le to e fa pe foi amri no ba ele ko ya sisia asosilia ku ngai lo le asole in the English Bible says pray to God that you will not have to run away during the winter or the Sabbath
Verse 21, for the trouble at this time will be far more terrible than any there has ever been. From the beginning of the world to this very day, for will be there ever be anything like it again. Mele ko ya sisiame. O le kaimi ngai, o le kaimi lea, o le kaimi wasili ya kuar kaimi lea ngai susisi ya kaimi. Amen. Nga ka o le kaimi silia yo o ka ko lolo nga o kaimi mulumuli o la lea. Leang ka ko ye ka ko pas no me e loa o nga tala ia tun malo le tu. Nga le suma pa. Ave tata fai mamurima. Mai tala ina atu fo ile nei tala lei o le malo ale tua i le atu la uma fai mamuri mau o no o mai le o ngata o no o mai le o me ia le o tatu wa ia pa to titilo nei ia soia o telo tangata le fa atalia le tau tulia soia amen le tau tulia le ofo horror le but aki kilongi ye rua maka kupu temine yes rua maka o kupu temine ona to titilo to lisita to hospital na fai mai ye e time if you soi mai ye da profeta ia they are claiming that they are Jesus on the claiming e pe wa vai wongero o claiming wo su e solo me o fia mapo kaka kan fuela ngai wo so me maka ika ina se e testa I lo tape penanga testa I lo fatu tuanga testa I martato falongo le leilo vai e test uma I lo tato wonanga fa leanga onwa this is the last time there is no other time ora kai mi sili fo ya na fainga ka io ka ko wonanga maka ku sabalinga no no fa me ku spa ye ko ya sis kai mi sili ko kai ai sia o ngor ka pe nganga lea mo le afio falu mai o na tele so the coming you have to prepare yourself amen if you want to see that you have to prepare yourself but e manga ye yor kala fa mai angale ki pia mo fa ku waso yes le mo sis le mo sis sa ama ku fa pu ele ona o ta tau tanga tau fifia ne sel mana ia mana ia ka si sila fo ai lo tusi mai fo ta ma mana na mai ta per penai o te tanga tau fa tali si vai me but there was stuff happening now per tala Yesu no oficilia tu la for say vali mai ni va venga mai Yesu o to bisili mai mea mo fai to ai tu I told you loa me o te tupu teni in front of your eyes. You mo tomato. It's happening. It is happening. Walata ntoya fio mai o le atari. Le tu. Amen. Ese mana ia tatu si alas. Se tampe penanga yaso mentani. Amen. Yaso mentani. Atalo fa o le wala to mela satina ara tueta o metalo fai inai talo fai inai tina makang fie o le le tu si wai pio nga fai fo ise tu alalo aku ni fia fisamo le wa ka ko wa nga ya tu temi faita o le mo mau tu spa ia mata tu fa longo ia I lea taimi mulimuli o le ao o mai ai puapu ngā tene. E lea I seisi ma whai ona tū. Lei fo isi tasi whai ona tali ma te e atu. Wā la whaalia le whamaoni o le atua I lana fionga pa ia mana perfetanga. Pe ona wina mai ana perfeta. Me o mai ana o ona apostolo. Ia he o mai ni leva I taimi wa wina mai tato le fionga pa ia le atua. Ma na ia o le woni le atua whamai ea. Inga kaku mafauia ia lea lau kaku e mai o iutai e ia le po ia na tauso sola I maunga ia no mai kala ia mai a aulunga o I fale ia a wangi ia rifo e ame se mea ai rona fale le wo I le vao fo I awa nei a fo I atu e vane rona ofu
oi talo fo ina fine to ma fa le ia la po ai o to talo ina nei o to so sola i le tausanga malili po ole sapati le warning le tua i na po o wai tau na tato lo e le ma fa ia na le tupu me nei pe foringa mai o lo fa pe na tu na tu le tua lona lo fa muti vale lona nu o Israel le taimi nei sa mo lo tanto bo tanto ia me ta ole alo fa tu no po le taimi o le ekalesia church age o ka kona ai o ka ngakale ka ko ke lo ia le me tupu i le between i le vale a mari kaimi ngai se yo antu pupu nga tele pe o ka ko o ina male fi pa ia le tua wanga o e lava wa fa ole inga ma wa Italia Yesu ma wa malama ya o nga Yesu ma na fi pa ia pe fa Salonia pe foi l'apostolo me a pe ole emol mata e le lo e se tato tu scornito le taimia e ave se ai le kalesia le tua so o e la ma o an passo al malo le tua lo ia ile ka nga lo faia pe ma ia e lo ia le kaimia singia fa o se ia ka o e pe amo fa ko le io le kaimi e tu puai si me io perfettanga o taimi mulimuli nei o tala le o le malo le tua lo fa pena fitala mai ai Yesu e se a me fa mai ka kalo inga ia awangi so sola awafo a o le kaimilia ia ele ma fai ona ka penga ni ngai tina lo fa penga o nga maua i mai tanga e se a o fe aso sola ia i o kaimilia o sauto sa le tua ia lua ia o sapati awala nga ele aisema ele ma fai o nga on fe wa i ganga ka fe so soangi mo ila to de kaimi o at tupu ai ni mea wa fo ila nga leo e la kalaka le sa paki la nga ole umi o mo e fa kula ngai no fo ole me fo la le ka kilo ia ele o alo ese fo ngole tu o na malo po le no fit filia ai mo ka uai o le tangata o le malo le tua o malamba ma o ina le tale le leo le malo le tua lo ia le ka play le ka pante ka un play ai ma lo karo foi o ka ua e le ka mi sengi ai ka ua pe ango fa ko lo ka ku le ka mi nge le ka mi le ka le sia o le ana me le ka le sia le fai what's a church doing e le ke lo boka la me al ka la yo tala le yo malo le tu fa ki haki you know benga le le ve ka ko ma ku wa la mo mai sa na ku fa il mele yo nisi lo mali liwo ya isi nu isi atu nu o ye ka le nisi e le fe lo ma ainga ko fo mai e sa o ngole tala le yo le malo le tu e ani mai ka yo ka ko pe ka isi ya me uma ai pe o ve aku o lo i le pat ke le al me ka o le kalesia por ka ngaka o vai se ina mai po an paso al malo o le ave ina le o le message o le tala le leo le malo ka ua fo le ave po ai ana le ka kala ngo ia ma ka ku kala ngo ia pe ko fa manga ko pe o nge fia fa manatu ia ka ko uma e ka hao na tatu o ka ko faia se nga luenga mo le ali ma ka ko tala i tala le vai ngai upu mo ma fa mai e ka kau na tala ina atu nei tala le leo le malo le tu o le ale tala le leo le malo le tu e winga i le tupu Yesu le afio mai o ia o le malo le foi la tala mai Yesu isi o na tala le the good news of the kingdom mo o ma o inga ia ka ko kana ia ko foi inga ia ko kele ka ngaka e fa longo ia fa mai e fai ma mo le mau i le tupu ona winga ka mo fa longo uma ka le tala le o le tala le winga i le tupu malona malo mai la le woni e Yesu ka lo fai ka lo awangi yo o Gilias le kaunga malili wa malu lu ia le venga sola isi ka smikiaf e ka penga le para keke ko kengi o le bini fai le ulu me uma i fa mai la happen al mele le kaimile o i ka lo o le vave lo winga lo woni e le tua e o fo i lona no ma ka ko aya ka ko wola tapina pena you know vai po le al mele ka penga ke mi ka ko loto dato ma fo fau ina i ka ko ya ka ko un kurma ka i pe le o a fio mai aya le la ko ki fio mai sun pe ko fa ya ku fai ma ka ko kilo o le malo le tua le te tempo le nga
le kala ngoa mai ma perfecta mai o la fau fo le la lui fo ai lunga a ye le fo kupu mai ngai vai kai mi le na pomu ko pa le skinga o me ona kalo ai le si vaenga I lunga le Temple Mountain o ka ko lo le e le ko visitinga ka ko pe mo e le ngaka le mo I vai o ka ko mai te sile o fonga ia e mo yo ngole o man tu si ila fionga pa ia le atua the word of God me fo la le e fa mai e Yesu e o ku ka e ka ku ka lo ia awonga I happen bele kai mi ole winter ia ma o fo I happen I le ansor sa paki ia e vai la e longa sia e le va pe ai longa e sanga soti langa le e se sai so songi mai ki o le kai mi sa o ia so songi me lo ka sa paki umaka lawa enta mo kai ko mo la ko fal kalo mo la ko malu mo la ko sunako mo la ko fal lotu ia o so rola le mele ia le se ko so songi ya oi ia no winga lo warning that to be yourself with the Lord ia o ma le tu ai kai mi mo la ia ba ngai ia pukala me na o na ia yiti ngai ang kama I shoot clip ngai ia le Monday minute para it's really good. Yeah, you know, you can know you can guy kupu me. What is gonna happen? O hai me ona kupu mai fa mai Yesu I tato te tano. Por kasi foi le mai vai le o mai Yesu I le au ngal me ka o te talo. Te talo ai pas. I ona o wa be. O si wa o le vive kalo vive kai. Be mana ia o le mero o lo so nga pasta ona le titino o le o te pupunga e le to ia sis pupunga sida ana fa mai ia o to tanto a Samoa e le va pena o so longa de le ia de town o sa valinga e te fifi e te town e le va pena o taimi fo I o tinga light o nei tinga light tinga stene e pupunga light e pupunga stene o sa sili atu le tinga mo finga talo sa valinga al manai el famanos famai ia tano ta awane I tu wai alo ta pe tali mai le pe tali mane leanga pe tuor manuia pe tuor I le patafuna le wata tu no poponga me awane I silo wala ta o manai o le tamata o le no foto ai fa mesni fa so fa pe mo taimi nei I lo langa ma su kwang sa ba mo tatu ya ti la tu tatu tusi amen usa ta ki lo I taimi ya o taimi a fa tu sa ina pe o taimi muli o lo langa sta in the last time of your last beat or your last breath I le taimi nei a ti to le solo tu maule na talo tu mau alo walu o Yesu ngatuenga na fai amen walu e fifia walu e lolo wali manuwa wa a kongi kuwa kai mia silia nga ye lo nanga nge kusa kai minga o ko kai mu bunde amta no so ipo ni yo nanga ri o te ma di wan per ba ko ha wi ku de oni mo I kai ka ko na mo le kan si bolu manga about kiki no for the general life that we are living now this is one of the hardest times so skaka o la pos ka tu sia no ken mulumuli e di fai la fam vaenga ka mi mana ta paso mana fa malos a wona I lusi lo wona ngata ngata mai o lo fa fo me pela tu kola bete ui ai o pupo God still wants to hear you call to him even if your vision is blurry so lawa bete va ayatu wale se tasi wa itami ai fa no la mun nistanga itami sometimes that person will be there it 100% ye umma e tangata I me e te mana o ia but ono ia le tu taimi uma pete ui I poponga pete ui whangata pete ui le manuia te ui fifi e ia le tu al manai e le wa malo silo koe piki mai pasta ne
mai ia o tu talo ai le talo la sis ia o tu talo le tua wale sa tu ele tupu e ona me o talo le tua yes nga le ta mo even in that o ia so ia matai ni sili o ki ana talo ala yes nga ta o tu na pe te fai loa tu God I need you me tu au te mana mia o pole an ma fai mai o te mawhai au te mana una o te mana mia o amen sa mo amen ma fu wani te ro taimi wai maluia wai malosi malo waka a le ta te hei taimi ta penpenanga e to te hei taimi muli why they toy fai mo fearless or time muli is not an easy time or time muli ya e fai yelo fai me sili e ku ya lo se lo paseng habas wow to engana e le to yesis time sili there is spare one of yatu in your last time in this life o a me le uma na meti mana you're doing as your best because it's your last time on this earth but saka fonga le batu ya to sam nei e titilo ai i leo o me laso ne e te alofa e te talofa i lo whanau o lo to lua a wha peo nei keri so pepe nata mi in your last time e ki lo ai fonga le siaka e kaura manaka i masawa wa ai i nga i o tutu mai e le maule mate a watu in the last time i tape pena i vai o le tape nai oi i lo walatu e toi e tau ni lo wali whaole i stupibisa te kako ki sia ko ana ngai i le coming there of the son of man au mai ni malo i tatu fa le ta pena le le abas everywhere le ta pena le le pa wala la fi mo se malo tani malo lo e te fai me le le oi pe le ton sefi wala nga mai fa by anyone all new things good things ba lo la fielo mauta i malo fonga fa no mia para vai ngi sango le territories be ma sai le lang mo pa u fe ku ka kia sa wo end time the end time there is no other time silia ku ma lo le tai mana ta pa so pas e se ka o me ne ta wai ka ma fu ngi vo ke minga the exile o fatafuna ina penga a fatanga to wai sala elu papilonia ni na ka to mai ia ona le to ia tan yelu ia mai tam fu ia le au yu e peru sa ko ita ai kele ala nga fe vo i kal ngoanga ma fa ma no si tambali ka ngi tal fa ko kal fa fia kon fa fia but it's eleva pe vo le wa fia ka pe o fai fa fia alango lenga o winga mai e upure the word of God these young Hebrew boys when they young this is how they cope and how they learn from the God the Bible of Israel e kaunga na ko ka o si fai po fio professor you know we had degree we va kiri ko fi kalo al kon esse a degree esse a prayer yo esse everyone can get a degree but not everyone can pray and I pray so me fala le after ya yesu fa mai le TAIMI le and the end time the tribulation the great tribulation me le yesu ya auto talo ina awa ne yo maybe falling on my lo plead my Jesus it talo atu te mau le langi no fina ngalo ina e to tafa ver TAIMI le muli le fa o ai yes i mini yes i lungo sa yes ai la tu mo sa to no ka ka no yes no ta talo na ia na to te ele si amena to na ile ma ko de fa he just wants to talk to his father Sala se ta bon mo te no o la o mo te me ele si me si just for me later ba mo ngala pe or tell no talk Aquí que lo fue la y pero estoy acá o me y ka mo ya sa ko to visa
Aku kiki no wala ko kadile nga abi o. Yeah, YouTube. Wow. It's like a prayer. Yeah. Even if he answers or comes or doesn't come. I'm sorry. You're not sure. You're power. You're God. And if I fall, I'm going to make pintali mai pele sau pesa tauta ona foi yo ona le au tani lu tanga tai fi te le matai o le ala foi nana fai ona performing ia meeting ia ele ia sisi ia wana na foi o le tani mo le tani le meeting ala ka ese tau wai pe o le kakulu ia pe o makunga nga fo I ai tala o kakula wi lo e tau o mo te talo wai ele fangalo inga ele tua talo tanga tabi so se fi vo ele tua ka kiri bala watu me o malo ka ku kalo level se le fi ele tua but God wants to know where is our hearts lying fe me la linga u ka ko lot ka ko linga I o pe o kalo sko I lot kalo ko so ko lo me sang fa ai ka ko run ai esme kalo e lom ko ele kalo va sanga ya yo va kalo va sanga ai o ya to como ele me lang sawa ia ne voi vai te tina fa malo e foi o te ma tina talo ia mi atu to wa so fu la tina lelei fai mai tala tu spa ia oise o na maua siri lo na tampe ni o kilo inga u fa maguia na tamam e kare sia fo iro ya o nai ma kako malo Samoa ia ti ori tina lelei tina tumui fa tuama lelei to pela masi ia na tina o talo ia ai le bela ka wa ngi pas lo sunga mai ai le fa puina fo iasu ele fa ola ina se tasi ai fu fa puina fa fo talenga Yesu fa mai wana la ngo fa puina ne iasu ona ole au filifilia wa ilo ea matatu lo Samoa o lo filifilia o ele o fel me ke fer wa ima alu ia wa God chose you you already but o mele e ko vai kasi ama ko kilkilo o me e la ka mele fai o ka submit e calling ele tua o ka ko uma o filifilia o foi o mai mo mai ko men man ye fiafi o ka ko o ka filifilia awangi le simele e ku ka ko ngaka ilalo ai lo la lo ka ko o mai le the most high king o ka ko kupu ka ko o nga finga wenga por aingo tupu ampasal baro ia ka ko lo ele aia awa ke popole le sika nga ka vo ka fai fa vai o fa ko ilalo o lo winga nga lo rangi ni o ia ia ku matila pela o ya bala winga you are the elected ka ko le uma o nga bala winga ma call out le tu ma filia le tu pe ka ko lo ma va ku se pel vo me ka ko ku pulanga filia kako le nga o pasia ko le sikupulanga le o mali waku au ka ko ringe yo lo fa penga so ifu ka mi o ile lo fa penga ka e ke vai ele la se fia o ka se joy se fia e ke oi il fa mai Yesu e fa mai ale fa po wina fo ine ya so le si fa ai wala fa po o ka ko na ele me le boto mai ta si Peti tila tu nei sa mo I faspa ia na fa me o le lu fa. Le to I se te me to sa o la. Mo o ele la na tu lango le langa tanta pende tau e malo se tu sunga lo penga. O no bo uma o na yeita bala una. Yes. You already have our callings wo mo for you on a fifile taua. A fai te I si le fia ia. Stay millennial to my one. Yeah. What is your calling from the Lord? Yes. I know that you are already chosen. We are the chosen one from our Heavenly Father. Amen. But my leto yesi time. Ito ya ito sa wela lo le o no fan. Ito evatu se ofu para se mito no fan. There will be no time for you to come to look for callings to serve the Lord. Even you are in the open,
o le tene ngal malai ele ko iso kan beran man na ye yo lo tapit penanga man fa ngaina lo mula o mate you have a calling yo member yeah TALALELEI I know who my God is beran man na ya na me to me sunga teta mo tangata filifilia wai na e talo ona wailo o e tangata filifilia mo na mato talo atu fo ia te oto mato lo o oi o se tangata o ona filifilia amen o vai foi lo fo le tua ina na nu mo tangata matato o le wo te mo popo ngasi ala o ye tangata o ma filifilia le tu not everyone there has to be broken. There are some that already be chosen. Lo tangata uma e fioti, lo tangata uma maliliu, lo tangata uma baonei. O yei, tangata papito o uma o lo fifilia e tangata matanga. Tue mafo whawane oe, mero yai o fifilia oe. Amen, pa duan sa norte te yes. Tene nao taimi e tue whawai vai e lisi ke usiano, tue whawai vai e tātou. Ai tau o tātou whamarusia, nisi o tātou uso tangata. Amen. Aune tue vai lisi anesi, asisila oi i lau tangata, lau ainga, o tau tāpere pena, o whiwhiria foi o tau. Ia, mo nei taimi MULIMULI, awa e le whai mo fie, ia o mai foi, o nei taimi MULIMULI, i le tātou olang, ia tātou o atua, i le lumana, i le toi fia mai, o le tātou li, o le tātou whaona. Ahia ka whaipunga whai mai a. Awa o ia na pō, e o oi pōpō ngā tele. E le aiso na tusa taru le amatata. O le arolang, o o lava iona pō nei, wha mai Iesu, e o lava iona pō nei, e le toi whapea fo i amri. A le whapōpō ina fo i aso, e le whaora ina se tasi. Lono winga o le tātou tawhi o e kau ngako whate tele a i TALALELEI o le maro le atua. Ma ia vei kako o ngi ka ngaka fo i lele kau ke sauni ngā whailo, whailo ma. Whailo aku, awa ngi o kako ngofu ai. Even fo i whaftai fo i nganga o mai ele atua i tonu e kalesia kako ke a o wina ma kako tu whaina i ai ma whaamarosia i lātou le upo le atua. Ai mo le rorangi i pungisā ma le leiloa o lo whapena o na leiloa pea. Ia o le kasi ni nao le tā sao sili o le whapatawa ina. I le ia veita ua ma vahe ma lima. Ia, fonga foi o le atua. Tā te whaalau te leina atu le malo le atua. I so se mea lava. Tau ngako roinga. O leo o kako iai tefe mai Iesu. O kako iai kaimi ngai. Leo o stara afu ko kele ka ngai ka ngaka o sawaina. Ono o le TALALELEI o le malo le atua. Leo o i kaimi ngai. O whasawa e imena ele nu o le atua. Peo o whaiak fo i kaku ka ua fo i sesi whaasoa. O la ua a maka o ngā whaasa oe ngā e koe kalangoa le suafa lea i kongo i Jerusalem ma le kaimi ngai. Ngā maka mai ai kaimi o Iesu. Ia leo pei sa koe kau moura i kikia. Ia leo koe o ma le kaimi ngai le peo koe a mai luma a po koe whalau kele mai. Leo wha lunga o televisi. Lunga o le social media sa koe kalangoa sesi. Le nga kusi i konga le whionga pa ia le atuha mai Iesu e sa wainga o kou o ngā umaro unga. Ia le ala wai lunga ngi televisi. Wai wa aina o i le sao ma le whamaoni o upo Iesu. E ingo sia i ka kou ongo Iesu. Ke wisu whai peanga o whai akufo i mkako kalangoa fo. Kelo i stay mi whaasoa. Kelo ke muka lo haka. Muka ele lei kele. Lei kele ngā loku. Ngā mele lei ia. A ke lo oi. A le amsia se loku ma oe ongo le TALALELEI. Ia e pe ia fo i lai no mua o e risi. Ua kele kai hui kau lea o kai hui mea. So, te o ingo sia ai a se au roku leo ingo sia si kama mas ko finga esa. Ia fa fe ka la i fo i au Iesu TALALELEI o le malo. Me foi la le ngi kai. Ia. Ia ang faya. O leo fa mai Iesu o kako i ai kai mi popo kai. Ia ko faya ku wale o ko i kusa kai mi ang kako mai ia sola. Kei mingi o makua whainga kāne o. You know. Kikiro ngi ko ngi vai kai mi sa moa ma de tātou tupulanga roi te mi. O
aso la atara noa le sua peisu ki miso. Sa iei tangata sa fifi whasoaina. No televisi. Aso la sa o le kiki sa iei TV whapikoa funga le a olo iasa. Nga o la unga o whiwhia uparangi a. Kei mingi sa mua ma le waitau le sato iai. Ua sia ama tu iei pokaranga pena. Ai titilo fala si taimi e te au mai e le suafo i su ke miso i lunga social media. Ua vai i te do fusuanga. Wa amatauna ona le fie tangata i e spontainga fusuanga. I taimi pa vatulo interview. Ano mori maso ngā whaktai papea ia i su ke miso a. Ia melato. O le ameta ua i fua. E lori taimi lori lotu. O taimi fusuanga o le fie lua tangata. Pea mai e fusuanga. Ale pisida tu e mo Thank you, Lord, my Jesus Christ, my Savior. Si wa makanga o telemea o tato maua. Yona whamalo se te muso. A wane ngaro whaftan. Wana I taimi sa when you are at your lowest, sa fifi te talo. Taimi o popo ngā mo ti ngā ma taimi sa e tamo whai ma taimi funga le sa funga. Sa e tamo whai me ati na ila wainga. Sa yelo roto I leli. Angor kai mia we manguia o solonga de le mau wa ai le kele o le mula sa o ia nga mula o le mane o me o ma. We wa ai lo le telo na me man te leo te mau ai ngoi te o. Wa matalo na nalo le lo fo le tua. The God was there with you in your hard times, but when the time you have succeed, you have said to yourself, "Pero tala tamaro tu puelo papero ni elen no fai." O boy o in the tulanga ne. We manatu o. O ye me o sa o tiba ia o ye. O ngalo lo ia te o le lo fone tu. A ele vesili tangata mana ye o vesili na fe tangama. A wa tu ye te o le miliona taia. Te tali o merkala kama yo. A melo merkala kama. Ala pa fa pe ki pa ku e kele ala kana. E kalia kama dia. Asia, meu o de ala. Uai, e tā ua tu doktor ala mai sia. Nei lo milio. Asia. Ona ele ala i te lima wai. O le lo famile ang le ngo le tua. Doktor ala fa mai le aso mo le aso. Tu fa wau na men, tu fa wau. La wala wina ma oyo tana te filia. Le wa titi lo, o taimi e fa so e ma sai le ngato fa so le so pe isu ke isu. Maar taimi o war scholars e sairi ili ia stories e kontu spai pe o le va anno o ko komi fa pikua ka ngaka e au ni ku no no e vai sa mo o ko komi fa pikua ka ngaka a ka ni susu e duna ngai lo le ile le moni ro tala le pe they have paid people to not put it up aya ho o I pese e sa weleli o laula ma mahata ia ta itu te vai te manu ma rote a tolo ile le suafo I futusi titilo ye sa mo lo wo o maya ia soia wa soia o tu malo si mai ali o langi ia tato o se pisili la mo tato o le se tanga wenga o le se tanga wenga po se tanga ioinga e fai I to ina taimia ona we vai foi pen tau tu si te mo tu mai tata fa me o la tau masaya mai o mai ni o ke oso me for fala ke ora ku si o isu ma tem o testa ile tava ai tava no ma tava tu tata per penanga o le tata ia ia time o le tata per penanga o tata o langa awana fi fa o mai o le te le uto vai samo o le fai mo fit ni sa wa ngal te ni fa ngal mo social media platforms ile ti vai no le por tu o se wala wo babi te fa so tu nei alo mai mo mai le fia a fio tanata le ngata ni sila Australia ia po so o fia la pa se tu la langi mo penana sila mai o wala la nga social media we got the travel talaina o travel I don't know social para the travel my for your social media le tapo o silia o
ona fia e tangata. Fia tangata au te tiro ni ata i tui o sau pasta. Pe ulangia le tatu ri, pe ulangia le tatu tupu. Pe fi wale le fai au le para la tu le. Ai pe ata mai le. Nga pa ta pro le le amatua le o sa tau si tu. Vai see that influence. O ngai trick ai le ona mo te mitalo. Ku fa pena. Ngai Marciana si fia di tamorata. Ya, to si le fai sa mo pena. Ta pena nai o tatu. O le tala le o le malo le tua. I tala mu. Po taimi fo i mu le na bola. Taimi mu le na usa bolina. To fo i nai lo fa tu. To fo i nai lo la na talo. O le fai mo fia ni yaso. Yes, mo fai ta. O tele fo i mea ua pena na alo i o tato manatu. O sa balingo o tato ulanga. E le ngata ko lea o tele fo i taimi tele mea ua wale o tato mafufau i swinga tau o si ainga i o ua. E talo fatu fo i nei ainga nei pena na rolo i o lato. E ule fai mo fine i taimi. O taimi ne ua saulu tofto fo ngai so si vaina. It could be anything. Ai foi na yo wo no pena no yera tava le o vai estar alla titi o titi o to asu bim mata usa mate o vai en me wo ta tu ya la tu o no ele na malo y mane pulenga de o na fa me anta age e foi on pasara ya to si la lo fana si la po felo te ina yo la tu la o levo la tamaite o levo o ta tu le wata tu wai fo no wata ti fanga no pena no tu o da lo isu ke bis au ir ta tu e tawon ta tu o mo ta tu si me a pita i o ma vosi pe la versa o le tupu o ma lo tu ma ona fo ia e pena fa tu ta tu proclame o vai. There are ambassadors of this kind of kingdom. O le foi ampaso ma lo lai la to po influencing ia la to ta na ia to singa mai pere po ma fia i no ne no ai ha ia ta to ma no le ta po ona ta to tu maros e ma fai ona ta to suia me ia ta to ti fa mai no na wala deo TikTok social media we can change it to deliver the word of God. Amen. Fai ona ta to suia asia ona o ia lo wala you are chosen. O mo na wala wina, o mo fifilia o ile tua. Amen. A wait for we van. Pa malos ya wa. Ile fa mo fi ni aso wa tatu. We on fatte mi sono te mette mentioning na ile swa for Yesu Christ. O le tata wa le fi fa ro, mo lo faso. Mi so sa manga ya ro kan mo me karakalo. Ah, kan mo na ko. Pe o le fi fa ro mo we. Ara nga ke o fa meso. So na he singa pisi. Ai no, no la fa meso. Ya kan mo ko ni ya me ka ro ma dia. E fa so me di kus pa ye di. Ko ma ko le di do ki da te. Ah, mo ne pe no verte me so la ye to tu ata to la. Ta to wa ya fa marosi. Fa marosi. Fia la ba o e ta ro le tu. Wala au le tu so stai. Wala ba te mitu ia. E ka pena ne wala au pe le tua. Me. Nga ta ko le fa pe ona te o i se mai. Nga se mai o pena wani ko po nga musa wali nga ro pena ona o ia. Fa o ia ta u e le tua. Ya aboni man o boni nga ro ia to. O lo to fo ina lo fa mau. O to fo ina lo sa. Lo to fo ina fo lo lofa. Lo to foi na lo fa to tua lo oli ma lo tu mau ma ta penanga a wale fi mai ma tari tangata ia to to no le su ma de me ta ia mo son fa so mo ia no la tara ta foi na pai o ta to por la ia tai o wa ke ringa sa mo ia le ole ka ku mai si u o ta to kala me ne fiafi be ia bo na so no atu na o ni ia kako i loa ma ia tātu mo tinoa ia kako o
tuspa ia ia te tātou taimi malava ia le fo ona tai mai ma share mai lana fio pa ia mo tātou i tātou lo tātou fifilia nei taimi tātou ui taimi whaita o taimi wale o toi ai se alwhanga o se mea ia pia ona ia te fo i se ma pa soa le fiafi o Yesu ka ke sulu iai o Yesu tātou te maua ile ma pusanga i so se taimi a vea ka kum tama tatalo pio na tala noa le fiafi o fifie o le atu ai whaafonga mai talo antu ia ale tangata wa ia filia lo le fina ngano oi o na pasa le malo ia lo keli ni me kaimi ia wa le ai le foi le Pt3 Yesu le ako kiki da fainga le manga ko ka ko kaimi o lava ngai fai o fainga le ai wa tawine tato le ona le tu io ka ko foi la o si fai malima ka ko ke mol hatu le o le malo le tu so se va en la vole o le rangi so se va en o e iai o na wenga tonu o onga ia tonu fo yo ni group o maftanga ai i le se tala nga lotu ai ka ko mol ai le tala le mo ia tala na o kilo kanga ka vai kemi kala ngoa isi me kala ngoa kula ia Yesu ka pelo ma le tia o le viva ai o me ko nga ka ko fai tātou tala noa pia i le malo le tō. Ka ko wali niwai kai, ua whainga kā mea, o le me whali ngei, ua fia ka ngaka, pio le kala ala fionga wha ia Yesu, pio apa ki tanga mainga, o tale leo le malo o le tua, whamei Yesu a, ua maali lili loto tangata i tō tele, ona ua tupu tele le anga sala, ma le amio le anga, si. Ai o le ngaka i o le atua, taulongo longo pia, le tala le leo le malo. Ia, sa moa la tunu pele, se wha sole na le fiafi, le longa fo i toi maua le nawa yaso, i lo wha solo pea le tātou, ta upu, le tala le leo le malo le taimi mulmuli leo tātou ia, ia, i le ngata fo lea, ia, whapangi atu, ma ofalofa atu, sofa malo Yesu, ia wauna le atua, ma i lato e le mafuta mai le fiafi, ia woma paanga, ia le tamama, le tila, ia wale tola lo ina tu to suafa ia e fa mi tele le tu elo mafuta mai malau tata o wale ngalo ia le lava misiona ia o te ina pea ile falinga o le alofa ia o le malama ia fa pena fo i male o watu ia mo ma watu tala le ina ia fa su watu ina ia ola se nganga ia ola se tangata ia ola se nganga ia ta wa o ki se nganga ia ola o benga ia wangi pega ko fai ko Yesu ia yuka ai fa le nga mea yuka i mafkanga le so me fole woni ia mai Yesu yuka sa ka wanga le fa nga mai e va o ke le kala lo inga i le other way se se va kala nga pe Yesu a o lunga ke fai o ele yuta me foi la le ai lo wala winga tato tupulanga o filia le tua e moli atu na tala le ia tu lo ia familia le tua ia foi nei na sa na tina ia foi sia so pena ona ai le lo fo le tua ti tolu ainga no ma na fanga me se tolu ka le sia ono tina le le ia fo ia mo tama umalava o sa boa ia ma le to ia pastai sunga ta yo pero le fiaf no ai malo pas ali ora no sino te tai ta va so ho i ta por para me fiaf ia sa moa ia la se tala o pena na le to tomali i to va fonga ne fiaf ia va mangano mai ni a ona ta va no so fuole tu o pena na mangano se ma tala guari to tomali to va ni tu na fiaf ila si sa mai ai mo sina fa malo si pupu ke fa mana tuatu ia e fifia pe talo le tua amene ni ngata lo fifia talo le tua ia ma vai lo wala wina mai lo wala wina sia ona uma ona fifilia oi ni tato wali tato tupusilio lan awa a o mai aso ia ia ele to mo fa yo to sa ta wela no
mea tai nunga pa to su e ene vai fo ia na tato mo ka pe fa kalia pa kalia se ya a mo tai na tu tai na wana o sili le to e system sida men ya ane ngata po le la sauna tu po i le pa mana tuina o le aso pa pito fo mo na tina e se le pa maturitata mi pasta e se ta u le tubale e te la na ta u ta na ta tubale ai ta u e o to malo sia no sia carlos so si ai nga la vai ta u la vertina men ya ti tiro foi le nei tu pa ya ngata ko lo ni aspo toa pa mana tuina o la sa pa to mo na tina e tina ole to yai tina o fai langi na to polang pa o tu yai o tau o fo io lo fa ulanga lo ti is you honoring your mom o lo fa ulanga I fa una be ele fa ulanga o no le sukalaki po si to langa o wai moto ala wa ia fa ulanga I tang no so I na le ngata fo ile o tina o pe na no o ni serving as mama I honor them when I put the necklace or from young I have to eat for if it die yai at le nga bring a le fai mo fi alena tu ta o matata tu o I talo fai I nei fai lele matina o to it's not easy it's not easy before you me iro ingo warwa tamaja amen ya ai sa boa ya tawi na tato mo sia satina fifia manuia o tina matutua atina light ya u posto tina light ya to morbi ngale tua la fo ise sabringa lo fa penana fa u ye taua ele tua ile nei vai tau lo vai atu le tim ya la sa manatua la le au vinha tato por clam ona tato morning e ma sanion sa ya o le vinga ia mal faftai fo ile tu awa o le o mfai ona fata amen ya o le mfai ona tau fina to e pele fasoina mane ma fifia ile o langa o ona le tu ya ile nei tai o tato ya o le fai mo fia nei tai muli o tato ya ya tu mau lo fatu tu ele tu ta pena oi malo ai me mana tu o oi o tangata o ummo no fitfilia le tu awana no fi au wana malo hallelujah amen tu mau i talo mene talo atu oi e talo mai foi mo mau yes pena foi on man via e hallelujah le tato fia man tato fia i le upo le tua nei o langa o tato ona ia mo le tele nga faftai ya te o to malava fa pena na ko meni mai pe na sa no atu ile pa na no wina atu to swaf ya ana o silfia le tu oi no ko meni mai ma le fa vo no ina no time ile nei ya fia wale to so ona to tato por krame o tala le o malo I taimi mo tau ina fa ma le tu I se fa so yo fa pena na pa u to loto mo to nga ya fa mo ya to le tu o to no to ainga ya to au lia se sa tina fia ma ma via le ngata ko ile ya e sa on ya tu sa ba pa ile tu vai uma o de nei vai aso I fi au tiu te fai va malo atu fo nei ma tu ile momolina ma le pikina fa na ya wa onga ile fai mo fi nei taimi te tau o tato ai a lunga o ala tele ia a pape foi o naiti tono lo sa naiti mafuta mai ia fai le mulo sa I o masi se vo mo le fai mo fia ne aso ia tu sai fo tau io na tu ana bana o la amen ai a wona I fai titia pe ngalo ai le vinga fo tato to ma lang mene ia tau ni famo mi atu le tu mo le tu le ngang fo stai ile sunga na fa fenga ia pasta mai a wale fa foi no tato por kram ya por nei foi ala leo o foi no tato mo ya fa pa pena no fa so to de tada nei o le malo le tu ta wi fa mo le tu su no fa fenga ma fa tu ma no fa la to le mi a kalesia
ina ngata po idea fa muni le tua i le sunga te nei mo pe na ia le suko la le mo su ko mani ta ton ia la alu foi le to ina le e su e se malo fisi ya wa mama ame ya o ta tole le ni ta to ia fai na ro fo e na va de lo yo lo va de lo ya o aso foi fa peni masani ala foi doctor le tolbo pe a olo ya sotina for me every day should be Mother's Day every day should be Father's Day and every day should be Kids Day por eso sare ko to mu fa nau ya le to ko le ma to tu pa tama yo aso ma satina o aso mo foi o satam yo aso mo foi o sa kamai abas ele me no o ya satina e mo fo wala vai lo ma oi yeah, man, 5 years ago. E ho no le satina. O fera no vai ona tu lau. Pe o vai ona foi. Awangi va dia lo lu pe ole LPGC e pla e ai vari fa le. Vari fa ma nei ia se o ile ko nga vali hu. Ma la mi solo po. Na pe menanta. Me o totina. Ona totiti. Vamos molde te teu mologoli see what teu look good for your own man not for another man praise the Lord birthday moni lava ia o no le la so pe fa tina pinha show wa vali ya passia pero tu vamos forward passing for ya na va ia when now le fo ila go being and tua ya we tell ya to le tua to fa fonga in ne tu la fia tau ina tato mau se ya satina e fia manuia ya tau in fam le tua ni la fia a fa stai tire la Samoa i le to mafuta mai i le tato program ya on le tua ya to mau fo si manuia mo mau no sua fo Yesu ke viso tato le man tato fa on le tole ngang fa stai te la wa ya basta te fa un tapo kala misitano ya fief era was ma tu te malangi fo ya le vi haleluya o tu ma perfecto wa yo ma tu ngata fa stai te la upu per ma tu fa longo ye le fiafi ina ya ma tu wala ta pena ya ma tu lo fo o ma tu ya taimi fa ta taimi mulimuli Taimi o popo ngale li e au no ma tu faia ma ve ma tu ma tangata o filifilia ma tu te tala ina la utala lei iso se va en o le langi o ma tu a inga iso se wo so se tangata me fai o ma tu se ia i la utala ma tu talo foi le fia fita mai fa ma wie lo watno am wie ta ma tina ma tu tu so ma tu tu am wie foi wo ma pa anga lo fai o na ma futa pea lungo fo le ya la ata le global Kingdom TV lo fa pena ona fa sala lawina tu ai tala le o lo malo iso se ministry ta si lava fa fa te te mai ava lo le o e au mai ma tu te au ona tu ai ati oi ma tu tal fo fa via i au ona lo fa pena ona ui whaingata ma popo ngā i le nei vai taimi ngata fo i leo se tasi lo mala mia lau fisosoani le atua le tufa le nganga atoa ma le whaletino ia i anga le atu mo i lato mātou te talo ma mana tua i le atua lo nuu o Israelu lo whapena o na whia ngai ai ma le tele o tangata o lo whapena o na whaasanga tau atu lo nuu mātou te talo o e lava le atua na filifilia Israelu e whai mo nuu fai fo o mo na to watua ia pui ia manlave ia i la to leli i lo lava a au mamana lo matu tua matu talo fo o so talo fa pito se tinale ne fiafi lo mana mia lo fa malo longa matu tele lo la to ingoa a lo esi la fia Yesueo e lava o fo mai na fetalai ia se tasi le tua mau e mai o tino ia o atu ia te oe maroro ai mangalo ai fo ia sala i lo lava mi o tonu Yesu to tasi mato te talo famuia fo nei ala atu famuia fo nei vai aso le fenga e o lo atunu ma le rolangi atoa famana tuino le aso na tina le ie mato te talo fo fa fitai mo tina e fo ile te tonu a inga te tonu nuu mana la fanga
ia tonu fo'i o lau e kalesia le ali'ie fa'amanuia tele ia i latou mo latou tiu te fai avea pea i latou ma fautua ma fesoasoani mausali tonu le tua i mea e fai una latou iai so se taimi matou tatalo lo familia fo'i lau au nenei ia moni le atua ia fo'i fa'aogāina pea le soifua auauna iā te oe ia mafiafia lava iā te oe le ali'ie auā ua iai le valauina tamae i lona lava soifua mane fo'i le atua i matou uma lava lo matou galulua i laloifo lenei ministry ia auauna i fa'afeagaiga mo latou faletua le ali'ia ma talavou ia iai pea le atua lau fa'auga mana le ali'ia o le matou tatalo lea tamae fa'afetaitele le lava lenei avanoa matou toe maua fo'i saunau fa'apenei le lava iaso ia le vi'iga fo'i atu iā te oe ona o Iesu lelei ala le matou tatalo le tupu o le malo amene ma amene ene ia mo le tanga ho tai Samoa ia tau ina manuia le sa tina ia tula sa tina tina malawa yes na mafuta manu o tatu programi pa anga fo ia to ko leo so spata pe taulanga i fatua ia manuia tula sa tina ia te malawa ia ia le pai umane baso so Yesu ke visu amen Ua, ia Samoa